I tēnei wā, ko te reo tātaki me whakaata Māori, noai hokai te whakaputa i a tātou hōtaka reo Māori. Engari ko te kōrero, hei te tau 2023, te kaupea ngā hōngere reo Māori ka arāke, kei aroihana nuri ngā whakamahuki. With Freeview, you can enjoy your... E mātaki ana tātou I tōna ara pāho I e nei rā. Hei roto I ngā tau e toru e tū mai nei, ka huri katoa ngā hōngere whakaata ki te whakamahi I tōna ara whakapāho. Koira te ia o taku kōrero ki te komiti I tēnei rā he whakamārama hahata ngā minita I whakaaro ai mo te Spectrum. I mua a te puni kōkiri I te aroaro o te komiti whiriwhiri I ngā take Māori I te rangi nei. Tērā te pātai. Some concern around a treaty claim, and as a consequence to avoid that, they were given so much spectrum. Te kau ōrau o ngā ara tuku iarere kei te iwi Māori ki te whakatairanga I te reo Māori me ona tikanga. So 16 megahertz of digital spectrum actually provides enough capacity for 10 standard definition channels, as opposed to the one that you get from 32 megs of analog spectrum. No tērā tau ka whakai te kāwanatanga kia whakawhiwhia te mana ara tuku iarere kia whakaata Māori ki te pūtahi pāho rānei. Hei raro pea I ngā whakaritenga hou, ka kaha ke atu te rongo hea o te reo Māori. I think it would be a great opportunity for iwi throughout the country to have their own TV stations and to be able to broadcast themselves out to the whole of the country. Engari, mā ngā huruhuru te manu kārere. Me tautoko ngā mahi e pāhoti ai te reo Māori I rungi tētahi taihana motuhake, no reira me haere ngātahi te Spectrum, ngā rau mi e rāhutanga katoa, ka rehe pai ngō tētahi ki te kore tētahi. Kei roto tēnei take I nāia nei I ngā ringaringa o ngā pautōranga pū me ngā pau whakapāho. Roihana nuri, te karere.